kiama gĩa kĩremi kĩa maendeleo chap gwĩtĩkĩria na thũganĩtie mũno menya wateta Jubilee Party nyagotha nomination chikorwa chikathithwo na njĩra yaki ũtũ mtu atonyithia kiama kĩawe kĩa APK alafu wauga bwathithia mchujo mwita chaimantu yatumbikana na inya kiama kĩu kĩa maendeleo chap ntaigua kĩbitinangana ODM ngangaĩ kĩu kiama gĩkĩega mũno na twakiunga mkono mũno nya Mount Kenya region nura nkuona kiama kĩa maendeleo chap nkuona iki kiama kĩtegete mbere mũno kĩrimi gutonya ku ka kuona akaiwa atonya ki Jubilee menya bamenyeretio mwiya otu na ndia tonyete kiama kĩa atiguta nomination na ntubara ya mtu ya kireitu ageta kuna atona mtu okugitatea koine wananchi bakaamua ora bakaringira kura ende etaki kiama kingi nomination yethigwa gakaiwa ko kiama nyamwera maendeleo chap ikiama kuona gitina mantu amengi na gitina andoa ukeyotega ya Machakos example Machakos na ara kwa mutua kiama kina maendeleo na kirigite mantu ya mengi muno kiama kiki na kyo kigwitwa chap kibona kiremie na kyo kuona kiama kiki geta kuraja gonto kiama kiki kuma kianjiriria ntona uni kwangarathana kana ndoa na ntona Burundo achiakyo gonto kuma rira mutu akiambiririe utiro ndaigwa kibicana kana kwina ndoa na nkuona twi ta Mount Kenya region tugeta kiama kiki kuraja na kiremia rungama batwe tugetania noe kuraja na kiama kiki ya chap kiremia na kyo inkuona tugeta na mbere bwega batwe tuli Amiru na tukendelea gwitanira no ngugi tuli Amiru batwe no ndugi kiega muno tutona makoja jakyo